ngabas dubolo setting babo neket sebitek kali merek kini kekencerna sama dengan melakukan jihad fisabilillah matiin 100 ring kafir 3 kali semalam 300 pak kali semalam coplak tok tembian badak sekali aja di pada bojo bodo jong cek terus sakit mun ketel soro keru mun murnang soro congke mun niser ki baburu mun mang soro dente masuk Pak Eko terhanyut dalam kemesraan jalan alobeng bi lobeng jalan tak ada mon jalan alobeng cuma mengantolan ebana sepeda keng mon lobeng jalan ni kan mengantolan sanggolan orang lek mon miskin lek mati dilebel sing aku je setan tak pati nyapai kok marah raga jara zara marah coba ring sukses makin pak popo ngaku sepuluh popo ngaku mun miskin lek mati dibel lek senyaba setan tak pati nyapa je yo ora Arya ge bane suar kemas, Arya talaka ge butuh tempe, butuh tahu, butuh ngakan. Badan talake. Iya iku. Aduh ya Allah. Mula berpan ngak gini kebuk sambian setampil. Jambian nanti saya menang kita lebelan bu. Duh, apa mian? Nengoning bah semua ajil bepenanyar tuh bah oleh pasmina jilbab syar'i telai ika buka tuh ya tuh ya Allah dan selake tuh malalin somalin jilbab pongki pada bik mantan anyar uning mantan anyar sumpian sampai beda lagu narumun mantan anyar cok tanya aki seneng ban pungai kapiaki leku ki laku cekegi pagi obuk bacan elmirang kepi mantan anyar je deh mun mantan laju lain makin lagu mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku cek di budi selake ngamuk tak nemu kopi gini banggi bodoh saya tak basah tinggal apa jangan telas kita sebule jaga asarongan BHS capek sabu ada tak ada yang tahu akalambian anyar takwa asongkuan bote kita sebule berangkat ke masjid deng sandang sejadah rok jalan di malaikat leroharen dan malaikat ke masjid nak ganan surga tempat manusia yang bertakwa ini terus akhirnya gue orkes dikit nih kau pakai lagu rasanya lebur cerita akhirat thank you ki terus aki bi Ahmadi tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka api yang membara membakar tongkengnya ya gila mulai lagu ini bukan lagu sampean dia tahun datang tak usah negak pengajian negak orkes boy karena iya makin pengajian coba nih lagu pak kopa asik cek ada sarfi
la kaula sareng ajunan bi Allah panyapok ke bulan Muharram teh artena kula ben sampian masuk ka tahun baru keng kula ben sampian tak ngiding beretah bulan mun tahun baru Islam ada merconah ni dumun Januari apa sih tak merconah teh sandi aja mi beli embi pegemet mercon patang kejentur ke budak ke timur kula tega tanya kanak-kanak ni kena copo kaki ke mercon je libur apa nah le libur kamu nyi na tatip keluk cangku namun libur kamu nyi ni ibu ang mercon ji ya pan mari esomet mercon ni ibu ang kedejoh orang ngaburu ke lauk kopi ngai tutup masa libur kamu nyi nengak ni ke cangku bi kula pahe belai le ale mun libur ke mercon cangku le cak mele mercon sini kene mele sepada ban pokang re kapan mari esomet cak buang pakai di ngaki pa kosok deh insyaallah petong hari rame tamu je Dengan adanya virus corona COVID-19 ini sekarang orang punya adiker. Kejok wiritan bui nabui dingin. Bui nabui, kejok wiritan. Facebook bodoh, story WA bodoh, pohon, Instagram kejok malam-malam. Share benak-anak, kita itu ibu saja. Niatin dari paling selamat dari ancaman wabah penyakit. Sehingga cek teng enteng, cek kok takok, deng sedeng saos. Cek teng enteng. Contoh nantang umpama, corona suruh dena taole. Taol ketika berarti ngarep tatamo ban moso. Tore baca. Noroi gula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Jika ijazah dari Habib Lut pongki pada bik mantan anyar uning mantan anyar sumpian sampai beda lagu narumun mantan anyar cok tanya aki seneng ban pungai kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu bacan elmirang tak mantan anyar je deh mun mantan laju lain makin lagu mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku cek di budi selaki ngamuk tak nemu kopi gina banggi kalau pai bila bini anje mun kadung ngabedaan lebur ke teku pasar rampenang mak hitung situng ngareng bini ku beda coba muana teh pote keng leer celeng au bae dim mafi jebi aji kang kui bulu kecak pasangan bareng teh lebur cek dengan ke pasar kang kui bulu kecak pasangan pada ketup pahe ngak sapi limusin mulai gubeng kono kalau pai tak debu itu pani kokos LPG pahadang kondang kepi sampian buk mun troratina tak usah beda muntrorat dina sampeyan nikah daimul wudu ahli audu betal audu sampeyan pada imul hadas akan tok mun sampeyan ngiding selake recege ibu paham mari ratat ecege du kali keng tak ngiding senyege lemes geluh ring laki je kan alako sare bu kadina sare tek ku gede keng tega pol-pol kabeh yo amole ki laku sampai lemah teti lesoh teti reng laki aja mun tedung pulupu pak aja mun nyeke reng laki pak roking sarung ngai kurdut ceke kak ceke ya ceke ungku juga pan ceke aja pak minta asilat benia solat paham otak besoko nak tace di pak aja mula soko ne tace bukun tak ngiding ke depor nganti lagi yang masak kayak ki kopi buk mun sampean ahli audu sing abas jo seneng bi kula ku peti genteng asli nabi
Aji ya bah iya mon kakek. Tepak garing apa di nak saya kuan. Keng iya besaki jenabit mi jen kalem tat holilek. Babi ni bah ngocak ya lah ngada ken lu serembi kula pangeran. Cuman sampian mun sajen abeda jen tak kira audu. Paham? Mantan pokol situ ngabeda kol 11, mantan kol telok tak mari elang benduhur aja teh. Tak usah keng audu, lipen kapan tebel sake kepatako. Pan ngocak bah tak ake kebibir aja. Dak mabuk antara kegere. Kon siapa? Kontang sukoko. Aramun ngocak sepopo teko ngalto iya. Kon sepopo ne beli donat pakai kopi dipakai ini si angangai pecek raja. La mas'alatunya kekal norok bunte sepenting latako da ajunan Gusti Allah insyaallah mantan teti orang saya itunya akhirat Allahumma amin. Nak foto ni ke pak mun masalah tunya kula ben sampean nak foto ni ke tore arep bagus tunya kula ben sampean tak iki bemate keng mun nak foto saya kula ben sampean mate pakune keng iki na pengki makanya dia pun dibune ke syair anak ben bini akompol bala sejauh isoson sabak kalencak bungkon kakopuran mayit epekon senorok tunya apa nak foto tunya pada norok dia keng tunya ni kaabeli pole Orang lek mon miskin lek mati tila bala sing aku. Je setan tak pati nyapai kok. Mara raga jara zara mana? Coba ring sukses, maki pak popo ngakoy. Sapolo popo ngakoy. Mon miskin le. Mati di bala lek senyaba. Setan tak pati nyapa je. Yo ra. Tak soron na songkon yaring miring laki ni. Beda si bunter ngerale beda iya ngana. Capo baan jadi pok. Tinawan. Mak katondo. Aduh, pakai tukang syuting le repot. Warla beda ngangai syuting. Aduh. Dua apa? Oh, dua. Dah jadi ngangai syuting. Sakit kapan mau syuting? Dua lah kok. Melejen menari YouTube. Dah. Dua apa? Mayu terus. Lancar rezeki. Syarat ada dua, syarat dohir, syarat batin. Syarat dohir apa nak? Melek kertas putih. Aku spidol celang. Pas tolesen telok huruf hijaiyah. Ain, lam, qaf. Baca alaqah. Ya entah alaqah dah mah. Kong mar. Kong mar kong menon. Monsan kasi ala gua tolesin boleh jim kaf jim ja ka ja. Pada syarat batin apa syarat batin niati ganggu ya ke seni ka debun ke sini mun im nurul jadid kaki Sufyan ada bos seni ka Sufyan baan go laku palebur nyare tera orang ria mun semak ka tera jeung bejeng nanoro kenjak na bengan jeng bejengan kula ingat ke pidato na kay Malik Sanusi Bondowoso beni ta oleng olok papi mami keng kutu sesuai keluar dari Pajero Fortuner pakai etas adjust dasi kemana pap papi meeting mam itu ronan papi dah mapi ari yak mar ngor celatong isabe beda papi ngor celatong nemu di mate mami ngari agel lupi Lekin mami nyari pakan sapi. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi harus sesuai. Pala papi mami coba. Kabin le sebulan 2 bulan papi mami. Oleh 5 bulan ngale kakak ale. Baris nyempet emas. Abang jual pentol. Ala papi mami jagi bau. Andi anak atung au boleh. Mangkacong.
Andi anak lemak atau kar elang mangkari kacung. Kaki dan nak ibu pelerat tok cong lambat. Orang lek mon miskin lek mati tilebel sing aku. Je setan tak pati nyapai. Marah raga aja rasa mana? Coba ring sukses, maki pak popong aku. Sepuluh popong aku. Mon miskin lek. Mati dibel lek senyaba. Setan tak pati nyapa je. Yo ra. Ilmu natro manfaatah. Maka cepon Al-Imam Az-Zarnuji mengutip dawuh epon Sayyidina Ali lembek ki kene bede lagu na senika kula toman enga. Berkata sahabat Nabi, dia Sayyiduna Ali, tak mungkin ilmu didapat kecuali dengan 6 syarat. Toman bede lagu ni kafi. Ni ke lagu lambek fi tak bede bik lagu nak kanak semangkenan. Mun lambek ni ke make lagu tan kula ki engak ki kini lagu ni ke cerita akhirat mun lambek seneng make lagu. Bode lagu awara lambek cerita senikah. Sungai madu dan susu tilam sutera berbulu itu. Idahlah hilang. Ahmadi yang ku cek bukan aku dia.